День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник Привет, Кельса. Алис, привет. Alexandra Italia. Beningen behige. Seri government bitter. Aftergar yeno gurabı. Oskola ürtükedoğanın yönetçilere. Выпускниктара. Oskola выпускниктара. Kinilerge
Seriga baranak bizden ma boyutlarga yana kurallar. В кино и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экранов сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Александра, Анастасия Кеневата. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просить мать и сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас в окно, посреди тревожной тишины,
постучится сын ее с войны. Помним и чтим. Татьяна Васильевна Адамова. Күнде сәри ветерана Константин Николаевич, тыл ветеранлары, нехелек олықтақтыры, оғалыр, әйгіне көйі, сәтті онсылынан, Чакыр нехелеген жағылтатын, олықтақ депутаттар аттырыттан, идейдік естімнік ағабжан ербін көңіллән. Бұ көйі тұғығар Чакыр нехелегеттен тоғылған ағыз кеге сериге бар бұттыра. Онна кенілерден өз гүмміт бірдері әргенлі бетақтыры. Чакыр нехелеге құрду Seri veteranın görür callak tut. Onun günde olur. Bir Konstantin Nikolaevich Östüğünlük olaran bu seri kayta kurduk. Odanlağım kini bağırdak gelen manlı köşten de bardağına bir hater yapacak. Dağrı soğuğa yürbeçeler onağıstağım ol. Bu seriye kıttığını ılbıda. O kenitten, seri kenitten ene bu çette otun soğut ağırda siyten ulahan canın ortata bilgin oğa urun aktaları garıydaran zavvahtı olaraktan bihin ehiler cana üyerebit. Sorak nehleklerge seri veteranlara bilgin soğuktar. Ondan günde olur. Maktal bugün yerde kayın bilgi üle veteranları gel. Kiniler teodağını eder, oğa bollarlar. Ulakan can kurduk. Bu nehilekke üleler istira kamsabıktıra. Nehilek üle veteranları gel. Ura! Bize kabiligin nehilekke ortaya geçsen bu oğulcularga, serisularga, söyleyip ırak kendine asfıtların eyyaka, biyaka ödeden ağırlar. Onun kimlerge ötçedigi ura! Oğullar, Sarsın Konstantin Nikolaevich Ulahan paradka kiriyakta. Onna kiniyaka bu yıl Utıgaga diyen Sakar Respublikatın Znaga tuttarıldıkta Sarsın Toksu ımayın 9 günüger Batur diyen stadionuna Ügüs elbek Uğuz jana Mustaftahtar Olur ortalarıgar Konstantin Nikolaevich'ka Utıgaga belete tuttarıldıkta İçindeki znaktak bu işçi sürekli var bolar. Ondan Konstantin Nikolaevich'ı Ulahan öteki znakı butunan ağatıdan bir kayın. Ura! Oğullar, kahan dağını büyüğü bitirenler butun, unluk futsuğa diyen, lekçe tılgıtın, diyeren, ura kahınan, diger getiger, kirdirebin, ura! Nikolay Egorovich doktoram. Ağa köyüne alban atını salgılar üçatlar. Köyüz nametin anından üleler, yürelir, ederler. Ura! Anı ilk kesmeden bütün tuttarap bütün kömürlen. Адамов Константин Николаевич. Награжден юбилейным знаком в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне
Глава Республики Саха Егор Борисов. Аны Саха Республикатын бағалығын медалін тұттырар бұдың көңілден. Ура! Сыластар построения тұрабыт тұрғаник. Саллаттан аңабыт атты. Ирина Васильевна, ветеранлерге подносқа поет кутын етабыт. Тиеңик олос толгутугар карапек эбелик болун дерли. Онunca bu seri ветераныгар Константин Николаевичка агартелем туран нехелек жалтадын атыттан семей bu белек битен тутарар битен көңүллер. Кейинде Александра Константиновна Дункарадзе. Константин Николаевичка туттарды. Аны туттарар бүтін көңілден Брахиннегінен Александр Васильевичка. Ағаделен бияқайын. Әтісқа тағының. Александр Васильевичка туттарабы. Жалта ағадды сұрукун, оны семей бәлек бітін туттарабы Петр Павловичка. Ағаделен білін, Петр Павлович. Ötük mani nehelek oluqtaqtıra bugün biheqe çaqçıtadağını çağılqay gün. Ol kurduk bihegi Urukkuta Hevyeske Soyuz Senatırar bu omuktar barı tüm sübüt ulağan gostarstvoların bir samay belye tügene gımayın toğuz küne kıyı güne ümmetine nehetini bu kabarıgıtın Ereli Hristiyanattan Çakırortos kolatın öğrenetçilerin uçutalların onu tırıpitlerin arttırıttan etitik istenlik ağırdalı bir konular. Onluktan debi tağıtı. Onu bilgi bu ciğerlerine niye bugünü hürdaktık belediyenin onunla bugün barabıtıgar kas bir ciğerlerine tugara kayanda sanatar gün. Onun bilgi bu eder gönüyle bilgi alarpıt sıcıvıttır herige. Otun bilgi alarpıt Ol kurduk internetinden veteranlar saytlarına arayda. Bilgi neyek bir toğunağız seri veterana barata ol sayka kartıskatın olarttı bul. Ağıtların kırılatçı giller dibit. Onunla şekiller kuşlarından bilgin onunla dağınaydırı killer yapıyor. Sonra veteranlar gibi bilgi olar bul. Hürdaktık canlıhan turan dakalak suriyan aras nauşna praktiçeske konferensiyalarga kıttan. Uyumun uska Respublikara hürdağın jen taharlattır, mestelestiler jen bugün etiyak karinde yapıyor. Çoğunlu minuttan bugün Oskolam bu kolektivin arkıttan maqtan surugu. Bihilerlekki köyünden köyün uhan sıbıtın. Gelin kolkos sokkos saytıtıgar elbek sırağın berbitin. Beyen kılak gün
tahar dükkanın get tuttavut sügüriyebit. Kündü Konstantin Nikolaevich, enyehe tuz beygar, oğulorgor, setterger, onunla yigit dolanır çugas jonlar, çegen çeptik dorubiyanı, uhundan uhun jolulak sorgulak bayılı doluğu, ögüs önünü bağıran sakalyal gübün, etenge bolun. Yagatteni gıtta Semyon Stepanoviç Yakovlev, Ereli Geristin adından Çakortos Kolat'ın kolektiva. Bastan kanyardı kayar bızıkta halıbıt. Jare, ekkerete bit. Otu doydu konnağıttan, kaluğun nalardaydılar, karatınan tohulunan, hani hardardaydılar. Karatınan tohulunan, hani hardardaydılar. Молодежьтар, механера ми куталлата. Биле каски хилleri deme көрөм. Тогон берде керете туналы ярыдага. Алы яр костуга санан келлим бойем. Hamıstı bıdı bir denge, Kazak nuça malda van. Молодежьтар бостоллар көйділер олық. Тәбілейді хүсірем ондан ғана бітебін оны бары біле ғат. Расцветали яблони груши, приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Молодцы, барылаты. Вот это стыга. Республикадағы «Полярная звезда» международный фестиваль лауреаттары Мичияне Үкі Белоған. Усыған садаячы Лилия
Хайдақтақта түгенге олық салғанар, хайдақтақта еденге бұйғанар, сол тұбыллар. Ол серінен, ол тәғалінен, маңнайғы оғы қуата күліміл юмайбыда, олыққы әрел күма иле қылайбыда. Бүгінгі үйелілер күннен күнді бітерәнлері әғаддалі кәлілер Люда Миронова, Уанна Мила Данилова. Доқсыды сценаға көрсет қайы. Жоқсынан сіксібіт күндейем, көйі оқсы тұттан болу бағар, көрдіген үйіріге бұлларан, көйі туғынан күрджік, көтіғүлін әрейніне, көпчілер сыйға ұра, көтілді ерігіне, күрджік көйерін көрбекке, күнсіліктен сүттен. Бүгінгі
Өлілер күннен әйгіні әғардалі кәлілер, күнчәні оян етіләтшілері, үңгі фронтовая. Arıydı bir sarısırda kere kolu görüstüm Kapkara kaslarda kız adam famu yara Min kırtardım min sonyuydum hep yaktir bağlardım Eski dalı garsayın gülü görsün Bocuğu görse bir dağ benim Min tatlam Усының салаятчы Мария Агафоновна Матвеева. Бұл бүгінгі юбилейді күнінен естің ұратын бәліхонар Наташа Кириллина. Запущенный
Наташа Кириллина. Улу кöyі сәттуан сылынан манна мұстуат бетерәннер әғарділі кәлелер әжейді балыз Настя Алексеева, Саяна Попова. Манна мұстуат бары әдік жағыстары бұл кәлбет кайы болбута сәттуан сылынан ететік істенек ағардылы бет. Бағары әдебет басыдан тұран Доробия бары болағына барыта жүгей кәрі болуғар. Онна көстен матыбығар, шағылған тылларығар бары сөбіләк істер ұрағатын қайхар жанырыны бәләқ онар бұтын көғылар. Настя, Онна, Саяна. Қас сылынайы ұдылар, нәхелектер икке артыларнағы, ұлыстағы фестиваль ұдылар. Бұйыл фестивальгі ұлы көйі сәттіон сылынғар анамыдан. Ол фестивальға чакыр нәхелегі үхіс местене ұлбықпыт. 90-дыстығынан ағардылы қайып. Фестиваль номеріттен әйеға көрділік бүтін бағарабыт. Хомус сынаға көрсін Хомус ансамблын.
Kölsön küngüt ümide. Ügüs kölüngütün toğun. Üle kıyıtın, yürütün bilbektir. Бүгінгі өрілік күннен әйгідіне әғаддалыр Валентина Адамова. Bütün kişinin ветеранlar bu. Ben bu 10 yıllar юбилейinin barıgıdın İdidik istedik ağırdeliyim. Onunla barı главное duruvaydık. Cennet oğlu tuttuğun özsün anı uğurlu olarak tutur bağırabın. Ben evinin terapide hem Danila Pyotr Petrovich Emiye Seri'ge hıcıbıda kendi bakağına Ciginen ilmen kölge tipi debit, ona ilmen kölge serinden tırnak kalanların ıstarı Rusya'daki serinden hıcın onu surağa hoq süppü. Ondan terapi kalan Mikhail Pyotr Alexeyevich Emiye Seri'ge hıcıbıt, onçalarga kendi armiya службалы tuğunun, iliniyetinden hıcıbıt edip. Ondan men terapitlerin hem ağam hıcıbıtlarından Emiye ken tuttabın. Onunla bu kehe barıgıdan şügeye bağırıp duran muzikalini ağaddebin geldiğinden bağırabın. Sürek beni doğudan gitarım Segerin gün boğalar Sonyu sanır Стас Адамов. Кене bu satımlarda ıtıllıbıt. Uluslararası Angliska Tıl Festivaliga kırtan kelbide onun omuktu ırını ıllan 2 stepenne diploma bolbuda. Ehigi istigi diger omuktu ırı. Ya beautiful dir.
Бәлетин тиелден күн күбей иелер парақсаттарға. Афаима Маркова. Өсетігіл бұл сырдық санаға доқсытыстығына көрсін мичияны үнкі бәліғын. Усығын салаячы Лидия Миронова.
әһәгәгә әгәрдән күлен дәләктәде. Бүгүнкү бұрғаниктағы күн әйтіне ұранан бәләқуналар трио «Ах, эти тучи голубом». Улу көйі сәтті онсылынан әйгетіне әғірділер Күбей вокальный ансамбл. Иннокентий Павлов тыллара, Алексей Егоров мелодията, таптыбын сахам селин. Thank you.
Күнді маны жомуд, манан әғірді концерт бұд түміктенер. Аламай маған күн сұламынан ғалға ғарибадын. Қомалты қомадын, күрджіт күттіспадын, ғыры ғалыспадын. Әйгінде өрі рас қалан, аламай өрін күн арчылы сұраттандар. Ел әйен әлдестін, өрі үттелер, жол доғыдың олық арғыстастын. Oğullar bu, bir bilmem ne, bir anneye bilmem. O söyledikçe söyledim, söyledim de o, yedim kaçtım, ondan söyledim, bir hayın, otu hayın, maske hayın, oğullar bu, yer, kız kana, bu hayın. Questa qui non vede che già che mi c'è ma qua ma che vede oggi vede già la bua non è niente o polizia che vede Je Alexander Mavlay'ın sepetini hitteyip de je etenge je hayın dir oğlar bu Türkmen imam bu hayın dir ondan ottu hayın çöydük ottu hayın canlar bu taktatından mastarından bir. Baba iske berabitce. Ske köyü hetonsundan. Eti mikrofon çok tut. Hayatım, benim annem yok. Oynattu, ama çakmak üstüne koysa, o da böyle iyi. Züha yıkab. Yani bir yaşam muhtemelen ortak bitti. O ortak bitti de askeriyle bitti. Daha da öteydi. Bana duaya kalıyor. Çok kolay yıllar. Onu yiyince de var bir kaldı. Onun canı kızım bir bitti attı. Benim onlar şifa taşıdı. Soğuk. Bu kısımdan yapar. Benim şifa taşıdı. Benim Allah'ım bir hava attım. Onu ki bir kıyamete başladı. Kimle bağlı bildiler? Kıcıtta bağlı var. Bakanı bağlı işte. Bir kez takip kırıldı. Hücceyi de yaptı. Bir an iyi olur. Yürek baba. Tamam sabah çıkıyor. Yönetildi. Niye kiniye bu ne kökler iyi bitti. Karar bu. Akarın da bu. Niye parmağı oldu? Yürek de o ne konsantrasyon. Evet tabii. Tuvan tuvan. Kaskıydı. Tuvan kökleri kalkıyor. Niye var? Awan takla kito var. Tamam hadi. Yürekler kito hepsi oldu. Onun için tamamul ya kamera kostugeni kulağı tam saçıyorlar. Ya da kilo doğru ham doğru. Yakıyor da karar doğru kadar. Değer doğru. Ya da sandı bağlarız bilgeci de ne var? Demiyor baharını yaydı ki de ne oldu dedi. Ne yapıyor? Sudah anas, bide ini memang butuh punya tahan mau juri semua mesti mereka punya praktis itu itu. Ini ada kalian orang tahu butuh punya tahan. Kamu itu mau ini. Bagus. Kita juga mereka kalau orang hebat. Cek sebenarnya hasil cek sebenarnya bagus. Oh, dostnya kalau toh. Kehadiran ini aku Muhammad aku pikir boleh otak tak kono ada aku tawaran itu pilih waktu ini istimewa orang siapa orang yang boleh yang tak terpada orang tak sen hari ini itu tiang ini kau ini kan mau jalan mana Bakalım hormonu kullanıyor, kötü kullanıyor. Bir de aklı cemaat tanıyla benim oldu. Onu da hangi olmaslarına bağlı. Yeni yıl yapılan teröristeye devamını muhtemelen baktadır. Batı ortaya da mutlu. Yok gidiyor. Alttan var hiç var. Altta böyle yani
Onu kendi bağla kabul ettiğinde gün bağla tabii bir de onu ki mesafin diye kabul adı onu kületilen tuğla demek ki ne der az bana hani güzel var ama daha önce hem günleri baktığında diye sağlam geldi köstüğün kulağı kim markava agrafena bir tohum daha bir hava Sana yok, saat takma temin daha tamamladı. Bu atıyor, tüm fakat olmamış. Hakla kemin de hatta koyu. İyi vakti de bu tamam. Tabii ama hep saat. Vallahi o. Ama niyeÜşüge daha diyor. Bu da tay bu asıl bu tavasap bu bir. Onun daha kanavara para transport yesme kıçasıga kömür var. Korku bir takasın. Bana topu henüz yakın yaptık geldi. İlla hamna bir canlı nahu kanı henüz yaptık daha çok kadar. Sana bahimde iyi de mi var bu? Mesela itu yeter kan korku tipes bu. Bahimde. Yine benim anlık var bola gelenlik benim anlık da gelenliğe bırakanlık da var orada. Ondan hediyenin üstü bırakanlıklar bağlar toksana cıldiyen var. Ondan bir gelenin de doğru boğun. Peti pavış maktal, ola peti pavış amon atlar ki olmadan ola vurduk. Sürek etti. Kıta en sürek gele. But ya ni tak kali bolar kule cai ni mehalna. Kelbi jalan kiri noloran ni nolok kubistan baru website berani ikut. Jadi ni mehalna. Hette otulan. Kıyı hette otulan diyelim moda çektok bunu pakala. Modin bu kıyı hette otulan diyelim böyle katağa olur bu. O da bu manna. Diyemedi bu. Bu anlatacağın halimde pekine basit yapabilir ya problemseydi. Oğlum da daha kötü de bu da yine mun matani kötü tabii kötü. Onda bu bala kola. Bu bala gapiye ne tutuyor. Ya bu da yine babanın da bunlar öyle değil. Ini sedikit berhasil jalan hasil jualan pupus. Untuk bertemu pensiun Allah ya semua. Sebenarnya dia tapi anak masih dia mana halayan. Bila kepada istana orang, jangan tapi anak dah cakap bu balai kim. Kita apa dah balai iya dah mikir ni nak kita bikin jalan. Tapi anak oni istana. Bikin jalan. Allah ya, ona kötü tatlıya kötü müdele, kötü müdele. Onda da bu bana gelen olarak onları barış koyu bağırabın, barış yolun bağırabın, barış yollatı olarak diye barış güven. Barış güven, bütün barış tabarısın, barış bile canım. Doğru, evet, ke berat, День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом промах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом промах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, этот день победы. Порохом промах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка отвечала парню вот: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый
sarı sırda kerek onu görüstüm Kapkara kaslarda kız adam kamu yara Min kıtardım min sonyuydum yak beni bağırdım Örüs kıtılı garsayın günü görsük Bocurgay külön sabir dağa deliminir Min tattamın toğlamın turabın Bocurgay ot gök külön sabir dağa delimdir Bocurgay külön sabir dağa deliminir Min tattamın toğlamın turabın Bocurgay ot gök külön sabir dağa deliminir Ondan kara kastak kız olgamanı kadara Bartıhan etiretini teriyen arabit Bu yıl erde bartıhanlar celerin kallardılar Eygin tığa bartıhan sola küter Bocurlay külön sabir dağa deliminir Min tattamın toğlamın turabın Bocurlay ot gök külön sabir dağa delimdir Bocurlay külön sabir dağa deliminir Min tattamın toğlamın turabın Bocurlay ot gök külön sabir dağa delimdir Kapkara hasta kız ıllık ostunu barbıda Illar bata, ıngır bata Cehennemim komuyorum Elbette sanırım ol kerek işanı Ondan emiske edirekle görüstüm Bocurlay külön sabir dağa deliminir Taptallah dağa çuğum daraba Bocurlay ot gök külön sabir dağa delimdir Bocurlay külön sabir dağa delimdir Taptallah dağa çuğum daraba Bocurlay ot gök külön sabir dağa delimdir День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах.
День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, День победы, День победы. Этот День победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, День победы, День победы. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка отвечала парню вот: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. А смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый
sarsırda kere konu görüstüm Kapkara kastarda kız adam kamu yara Min kıtardım min sonyuydum yak beni bağırdım Örüs kıtılı garsayın günü körsük Bocurgay külön sabir dağa delimini Min tattamın toğlamın turabın Bocurgay ot gök külön sabir dağa delimini Bocurgay külön sabir dağa delimini Min tattamın toğlamın turabın Bocurgay ot gök külön sabir dağa delimini Ondan kara kastak kız olgamanı kadara Bartıhan etiretini teriyen arabit Bu yıl eride bartıhanlar celerin kallardılar Eygin tığa bartıhan sola küter